در ملت من کیست که مفتون قلم نیست؟ در معین نمودن مقام و پایه هر یک ملت در خیروار کل رشد و رونق علم و تمدن جهان سهم ابرمردان پای برجاست که نسل‌های آینده محض از روی آثار معنوی آنها به ملت بها خواهند داد. شکر تاجیکستانی عزیز که در هر ساحه چندین فرزندان اصیل را میتوان نامبر کرد. یکی از چنین شخصان عالم ورزیده تاجیک، اکادمیک اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان، دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک پروفسور ظفر عثمانوف می باشد که در پیشرفت علمی ریاضیاتی عملی و تیار نمودن عالمان جوان سهم ارزنده گذاشته است. ظفر عثمانوف 26 آگوست سال 1937 در شهر دوشنبه در عائله عثمانوف ها به دنیا آمده است. آرزوی والدین از فرزندان خود بسا کلام بود و به فرزند دومی خود با نیت پیروزمندی نام ظفر را مناسب دانستند. ظفر و برادر کلانیش پولاد تا به کرسی مکتبی نشستند از سبب سرکاری پدر و مادرشان تربیه کودکستان‌های شبانه روزی را گرفتند. تنها سال 1944 او را به مکتب رقمی یکمی شهر دوشنبه آوردند. ظفر هنگام تحصیل در مکتب از صنف ششم به فنهای دقیق ذوق کلام پیدا کرده جهد و تلاش زیاد نمود تا اساسهای علمی ریاضی را از خود نماید و همین طور در مکتب یکی از خوانندگان فعال و داننده خوبی فنهای دقیق گردید. مشغولیت‌های پیوسته و سنجش‌های دوره مکتبی ذوق دانش‌اندوزی ظفر جوان را بلند برداشته در دل او میل ادامه دادن تحصیل را در رشته فنهای دقیق بیدار نمود. این بود که سال 1954 ظفر به صف دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لومونوسوف به فاکولته مکانیک و متماتیک داخل گردید. او خیلی خوب تحصیل کرده صاحب دیپلم اعلای ساحه مکانیک گردید. فعالیت مهنتی خود را ظفر عثمانوف سال 1962 همچون لابرانت کلان شعبه فیزیک و متماتیک اکادمیای فنهای جمهوری تاجیکستان آغاز کرده تا به درجه دکتر علم، پروفسور و اکادمیک اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان رسید. دستاورد و بردباری‌های ظفر عثمانوف را در ساحه علم ریاضیات با یک جمله بهاگذاری کردن ممکن است که شاگردانش او را بر حق پدر اینفرماتیکای تاجیکستان نام میبرند. در حقیقت ظفر عثمانوف در رشد همین علم در کشور خود سهم بسا ارزنده گذاشته است. او نیز توانست که مکتب علمی خود را در ساحه متماتیکای عملی و اینفرماتیکا را تأسیس دهد. اینچنین خدمت او در وارد نمودن زبان تاجیکی در دایره برنامه‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی بسا بزرگ است. اکادمیک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان عثمانوف ظفر جورایویچ یکی از اساسگزاران علم‌های متماتیکا، مکانیکا و اینفرماتیک در تاجیکستان میباشند. استاد عثمانوف ظفر جورایویچ بعد ختم دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل واسیلیویچ لومونوسوف قریب 60 سال می شود که در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در انستیتوت متماتیکا از وظیفه خادم علوم سر کرده تا وظیفه دیرکتور انستیتوت و اکادمی کاتب شعبه علم‌های فیزیک، متماتیکا، شیمیا و گیولوژی کار کردند. اکادمیک ظفر عثمانوف سالهای طولانی در وظیفه‌های گوناگون چون نایب پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان عاید به علم‌های دقیق، سرور مکتب حساببراری، دیرکتور پژوهشگاه متماتیکای اکادمی علم‌های تاجیکستان و دیگر زینه‌ها فعالیت مهنتی داشت. در دوام سالهای گوناگون او به چندین کشورهای جهان از جمله آلمان، لهستان، استرالیا، ایران، اسپانیا سفرهای خدمتی کرده در کنفرانسی‌های علمی و سیمپوزیوم‌های با نفوذ اشتراک نموده است. نتیجه این سفرها باعث در تاجیکستان گشودن مرکزهای کامپیوتری کلکتیوانه گردید که امروز هم در کارخانه و هم در تعلیمگاه‌ها از آن به طور وسیع استفاده می‌نمایند. من سال 1982 بعد از ختم دانشگاه دولتی تاجیکستان
барои кор ба институти математика ва бо маркази ҳисоббарории академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба кор омадам. он вақт Зафар Ҷураевич Усмонов роҳбари маркази ҳисоббарории ин институт ба ҳисоб мерафтанд. дар маҷлисҳо ва дигар ҷамъомадҳои коллективи мо ба он кас вомехӯрдем. ҳамчун кадри ҷавон ман бо бисёр масъалаҳо ба он кас муроҷиат менамудам. он кас ҳалли дуруст ва маслиҳати дуруст медоданд. ман аз ҳамон солҳо сар карда бо Зафар Ҷураевич Усмонов шинос ҳастам. бисёр қобилияти таҳлил намудан ва роҳи дурусти ҳалро ёфтани Зафар Ҷураевич маро дар ҳайрат мегузорад ва бинобар ин то ҳозир бо бисёр масъалаҳои мушкил ё баъзе масъалаҳое ки дар ҳаёти ташкилӣ ва илмӣ ба вуҷуд меоянд, ман бо он кас маслиҳат мекунам ва он кас ҳамавақт ягон роҳи дурустро ба ман пешниҳод менамояд. профессор Зафар Усмонов чандин солҳо дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва Донишгоҳи муштараки Славянии Тоҷикистону Россия ба донишҷӯён дарс мегӯяд. бо ҳидоят ва дастгирии ӯ зиёд аз 30 нафар олимони ҷавон рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намуданд. дастпарварони устод имрӯзҳо дар бисёр муассисаҳои илмиву таълимӣ, истеҳсолӣ, технологӣ, тарҳрезиву барномасозӣ ва дигар риштаҳои мухталиф кору фаъолият доранд. аз ин рӯ Зафар Усмонов шогирдон ва ҳаммаслакони зиёде дорад ки ӯро ҳар кадом бо ифтихор устод ном мебаранд. Зафар Ҷураевич ҳамчун устод, ҳамчун рафиқ, ҳамчун муаллим, ҳамчун як раҳнамо, ҳар касе ки бо ӯ агар ҳамнишинӣ ё ки ҳамсабақӣ ё ки шогирдӣ карда бошад, аз ин гуфтаҳо бар ало эҳсос мекунад ки воқеан ҳам Зафар Ҷураевич як шахсияти соҳиби ахлоқи баланди инсонӣ аст. тақдир чунин як шахсиятҳои бо фазлу бо илмро عطا فرمود، هدیه کرده است. البته این هدیه خداوند است. این خیلی انسان ها در جامعه ها خدمت های علمیشان، خدمت های استادیشان، خدمت های به جمعیت و به خلق وطنشان همیشه برای ما جوانان، برای ما پیروان و شاگردان یک نمونه عبرت می باشد. усмонов дар ҷавонӣ ба бозии футбол низ вақти зиёди худро сарф менамуд ва дар ин риштаи варзиш ҳам ба муваффақиятҳои зиёд ноил гардидааст. ӯ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ширкат намуда бо футболбозони машҳури Тоҷикистон Гурко, Ботур Арабов, Семёнов ки онҳо дар оянда устоди касбии худ шуда дар тими футболи энергетик баромад карданд, бозӣ кардааст. дар ҳаёти худ ӯ бо бисёр одамони наҷиб вохӯрдааст. дар миёни солҳои 70-уми асри гузашта бо таклифи киностудияи Тоҷикфилм
ба шаҳри Душанбе кинорежиссёри машҳури рус Андрей Михалков-Кончаловский бо дастури таҳияи сценарияи филми «Достони пахта» оид ба мавзӯи раванди истеҳсоли пахта омада буд. ӯ роҳи дурусти оғози ин корро наёфта, барои маслиҳат бо кинорежиссёри тоҷикфилм Борис Кимягаров ба Институти математикаи Академияи илмҳо раҳсипор шуд. ӯ ният дошт ки маълумоти лозимиро доир ба парвариши пахта дар он ҷо пайдо кунад ва тақдир ӯро бо Зафар Усмонов ва бародараш Пулод рӯбарӯ овард. пас аз чандин солҳо филми «Достони пахта» ба воситаи телевизион намоиш дода шуд. Слушай, есть одна идея. Опять? Свою дверь никак найти не можешь? Двери мудрости? Мне твои поиски вот где. С жиру бесишься. Жареный петух тебя еще в одно место не клевал. Ха, отказаться от диссертации. Надоело. Я к тебе за другим пришел. Будешь слушать? Говори. Помнишь, мы говорили, что в каждой науке ровно столько истины, сколько в ней математики. Это не мы, это Кант говорил. Тем более, я с ним согласен. Селекционеры сидят в глубоком 20 веке. Нам не хватает математики. Так вот что, если при помощи твоей ЭВМ проанализировать все свойства хлопчатника как биологического вида, если собрать все то, что знают о хлопчатнике не только чистые селекционеры, но и химики, хлопкоробы, текстильщики, и весь этот материал засунуть в твою бандуру, вывести математически наиболее общие законы формирования сорта, понять механику. Бред. Да? Абсолютный бред. Машина не всеведущий бог. Она сама не считает. Ей надо составить программу. Математики с экономистами еще не могут общего языка найти. А уж с вами... Надо искать. Кто-то должен быть первым. В академике торопишься? Не кратчайший путь выбрал. Прокопаешься тут в потемках лет 7. Да хоть 10. Зато скольких селекционеров избавим от сотен лет блуждания в потемках. А возможности? Заранее программировать любое качество сорта, под любую почву, любой климат. Селекция 21 века. Фантастика. Вот именно. Бред. Делом надо заниматься, делом. Зафар Усмонов аз он ифтихор дорад ки дар офаридани ин филм ӯ ҳиссаи хурде ҳам бошад гузоштааст. ин албатта барои ӯ хотираи нек аст. тақдир риштаи ҳаёти Зафар Усмоновро бо зани ҳалиму мушфиқ, муҳаббат холмат ва пайваст. ин бонуи хушахлоқу меҳрубон дар лаҳзаи душвортарини ҳаёти шавҳараш паҳлӯи ӯ буд ва ҳамеша кӯшиш менамуд ки мушкилоти пешомадаро бо меҳрубонию кордонияш паси сар намоянд. барои Зафар ин бонуи меҳрубон муҳити солими оилавӣ шароит эҷод намуд. муҳаббати дуи онҳоро фарзандонашон Лутфӣ, Зариф ва Раксана боз ҳам қавитар намуданд. имрӯз бошад набераякони дӯстро фазои хонаводаро пур аз шодиву нишод гардониданд. агар ба раванди тараққиёти илмҳои муосири дақиқ дар Тоҷикистон аз равзанаи таърихи начандон дур назар афканем, он гаҳ ба осонӣ эҳсос мекунем ки дастовардҳои ин соҳа ба ранҷу заҳмати як гурӯҳ олимони нуқтасанҷ ба даст омадааст ки дар сафи онҳо номи Зафар Усмонов низ ҷой гирифтааст. дар урфият хуб фармуданд: дарахти серҳосил сархам аст. воқеан ҳар қадар дониши шахси фозил зиёдтар гардад, ҳамон қадар фурӯтану хоксор мегардад. Зафар Усмонов ҳамчун устоди хиратманд, инсони хоксору фозил, олими дақиқназару нуқтасанҷ, роҳнамои сахтгиру серталаб ва дар баробари он шахси мушфиқу ғамхор аст. ин марди шариф, дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ ибни Сино, бо меҳнати ҳалол, дониши мукаммал ва фарҳанги баланди хеш соҳиби обрӯ ва эҳтироми ҳаммаслакони доираҳои илмии ватаниву хориҷӣ гаштааст. Зафар Усмонов
ستاره درخشانی است در فضای علم و فرهنگ ملت.